Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna serye ti drama tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay akas ti matantatan. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya, tata. nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Ada anak yo. Ngam saan kayo met nagkasar. Iswadi mo sa wanday ta. No di na ka kumamay respeto kas ina ti anak na. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa, uray saan anasaya at aramidan na. Isulat na tinasaya at para kadakwada. Nagsakit na panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariripo ka na ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan, kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. Anya? Amang ano damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Kaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasaya at day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Ang panunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga mamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga mati anak mo. Numabalain kat urnusan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Dayta tinararamit ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti pag-iik. Ngaginggat kabalag. Agano sa ngam nagbidot. May anak. No agan ano sa klata nga oray parparupa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Ala, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangedeng mo. Suportaran kalata, anak.
Among friend, nakaragrag saka ka makakita kan kay iti kastalangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, di mano atawan akanayon ang makitak tilangam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak ka nakit kitaan. Sika talaga. Tilamad-madlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day dya, James. Awanan parikot mo. Husto ka iti day ta, friend. Imbag lakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat kumusta damatan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti day jay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan di ang kagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. At nakadiit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmot kayang timapan ijay ayanda. Tapno lang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasampulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisya kilaan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay naanak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay naanak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat. Numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturog. Nay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita, saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ko. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita kitawahan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbis ko mga ginana, ngamnay. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panagkunak. Kayat nalaang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo ngaging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day jay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kung agsangsangit. Awan matiam mo kaparikot na. No saan aday jay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadungteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na amegan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa?
Saan kami matanak kasar? Tapno nagsina kami, si Kamot. Wan nga agpaisuan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti amati anak ko. Saan siguro anak nag-iti ayat kan pamatag ko? Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastagan ka ita? Ay, nadinakman angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit dinday ta t-shirt nga in-order mo. Tagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Amom, friend? Nakaragraksak nga. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo? I-share mo mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sikat talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputa nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mat, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadag itilakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y, friend. Nadiskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay? Agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talaga yam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend? Un nga rod, ado nga min tao dito'y kantin. Okay ba? Oh, ada message mo, friend. Un nga paiso. Mabitlaan nga. Ano. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Diagar aram kan ka, di college tayo pa'y laan. One friend, isong... Uy, amang ano isong di ka forever mo, friend. Sika, di man. Awan pa'y di panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Amang ano aramidan na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pala ang apalpaliiwan manong. Nakaisam ka matlatan nga agtetex. Ha? Sino day takatetex mo? Iko ha? Jayman babae nga ararmak. Barang aklunan nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day nga imbaga, manong. Sapay la ko mga rod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy akinatar ko. Ado ti babae nga aggusto kanya kaading ko. Iso na lang, tamay salang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam siguradom lang, manong. At ibabae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at dagar-araw iti anak ta. Ha? Nangag ko nga men nga daw mawawag kan kwa na iti naminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit? Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayo na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbitutak iti nadlaw ko? Ay kat nasayat, ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parikaot no addaman agar-aram kan kuana. Hello? Hello Megan, kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang mat Megan. Oh, aping imawag ka? Iko ha, salud-sudag ko ma. Numabalin niya umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? Noan niya timakunam. Oh, may kalata
Alangan nga ibagakasan. Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinagam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga iti naamuak nga awan kayon. Naragsakanak. Napanunot ko akamo dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti sungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay asam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaib na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kan kuana. Nagdaton nga rod daytoy kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gayaman iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga iti naamuak nga awan kayon. Naragsakanak. Napanunot ko akamo dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lako ma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga inararapaap ko. Kinapod nun. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklonan ti panagayat mo kanyak ini. Ngam, kayat ka lang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay na ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester? Ikarik dayta. Kan maysa, saan lang asikat ay ayatag, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo. Aramidak ti amin. Apay ngawan pa'y laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka ti barkada na Ay, una yun da dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid na day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay ang takas jay na.
Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Juan, Mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din di sa bali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. Mami, Anya laangan ti baga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo babae? Aga instant baby apakpakanam no bilang laan. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapod nun ha. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamjak laing pakpaka mo kan. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamom, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay lako ma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pay. Tikas itinapasamak kanyak itikal labas. Kaya't mo asawain. Da kayaw ni Tidayja Alester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Agyaman nagtatang. Kung naglakit din no awanin ti panggap mo makiasawa. Kinapod no na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti tinaramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamani po dada kayo iti kulehiyo. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kaya't ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Kaya't kamat nga iparang kada mami, kan itikapsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipot pa'y. Mga no di na kaya't aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, di kayan ayat ko. Megan, iso matiinak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Sika jay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon amanalon, nga idi kat awan bukod da balay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan sika jay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Sana ka maalay ti sungbat nga anti-anti. Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang day jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw tumatlaang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rod takas na, Lester. Madanak-anak. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaang. Di na kaya't aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan, ngay ayatan ka unay-unay.
kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Balayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat garod no kasta, anak ko. Kahit kumusta mo ni mami na, nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti niwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Antibadet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Amok ngamin ti ugali day jay abaket. Kasta timbaga kang kaji mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat ang para iti anak na? Di mo ni kaskaso da bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rombang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas jay impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tananakan mo't na dya babae. Anya? Ay unay mata ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang single mom ti kayat na. Day tangarod ti magbagakkan kwa na anak ko. Ay saan? No kastamot lang. Jak kayat day jay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pay laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pay laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agaplay itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Intun malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamumtukan ko na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wala nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amang ano di mo madanon iji balayda anak ko. Amang ano anyan tula ang ti bagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka ko na, Megan? Juan, dua bulanan. Anya? Oh, apay akaslasan ka naragsak itimbagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati ama na, Lester. Mami. Amo manak ko,
Ti babae akas ken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguradum at talaga asika ti ama ti sikugna. Ha, amang ano di mo amo, kat manay nayunan laang ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo iti ina ni Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka maiwanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akaduam. Nanang, madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan nasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglahi. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gaputa muna tinapalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, makipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Ita gagayem, dinggan nyo tituloy iti makalawas a serye tayo pauluan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaad kayo iti ina ni Lester, anak ko. Wala nang, day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam, anak ko, ang mga no saan nakamaayawanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akaduam. Nanang, ala, adda kan ka da anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? las kan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maarami di jay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok lawan trabaho mita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agananad ka.
Oh, anya pa ilang aramidem si ka Megan. Alam amin dagito'y mureng tamapan mo ilaba. Mami. Di na po nawawagan iti mami? Saan kayo pa'y nagkalaysay ti anak ko? Anya. Agam, sa bagay. Talagamat ngawan ti mapasama kakalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Awan. Agtrabaho kakitin. Ala, mapankan. Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho dito'y balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan. Tada ni Jeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong na dayjay a babae. Ay, no apay pa lang amin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen, di ay ayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. No saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kapsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, noan niya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek ngamin. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot dayjay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't apasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro amaramid kan kuha na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastulat ta, friend. Nasaya at lataman. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot kadakwada. Sigurado ka? Wan, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan ka na sumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon kang aganan nat iti, pasensya kan, saan ka maitulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mat ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wan, friend, di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wen friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wan, friend. Oh, apay kasta ti langam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang, napnapanam. Adda lang pinapatag nga inasikasok. Isu nga itak lang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay kasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at tararamidan tamamim kanti kapsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Hindi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamat na sana kas tingagbagbagyong. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilan ta ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga darik na na masakitan.
Iso asaan kumamat akas di tar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas di matan ti imbagbagana. Kanya ba ng timpulong da dya babae kan ka? Nalay nga talaga gagaramit ti istorya da dya, Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyo mo't amasikog. Amuyo mo't asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't ngagtog-tugaw kan papakpakan langan day ta babae diti balay. No kasta ti kayat na, agawid langan ni balay da. Mami, Alangan ba't ngagdundon niya latan diti balay? Talaga magdayjay a babae anya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, awan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day dya, Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya di kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na patag-apagnak inton bigat. Iswanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagana sigod. Kan iplantyam tumatan. Nalawag? Anya? anyat mapaspasamak ditoy. Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang nga aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabang matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diyak ka muna niya teramidak, friend. Mariribukan ako na. Ha? Diyak kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jabalayo. One friend, agawid ak lang. Rumpang laang. Panunutang mataday kasikog mo. One nga ron. Kastila nga rodan nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa yung babaunan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka laangan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? One, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok matkatakas tatibagang, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraag ida. Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lakdan tayo. Ha! Nagbidot na dya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga putot mo. Ay, awan ti panagtalagkoy ti na dya babae. Mami, No kunana nga agawid, bayam! Ay, kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpas ngay na.
Naskan amaman ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito iti pagnaadanda. Ijay latan balay da. Ay rumbun laeng. Jak lakit di kayat nga adda pas asikaso dito'y balay. Marurudak man. Mega na nakaw. Payakas ta tilang ang managawid. Nanang, Himbag lakit din ta nagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. sana nanang. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay ang nagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nanang, Iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid langan daytoy. Saan nga mo ni Megan nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Bakat Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Ita gagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imbag lakit din ta nagawid ka anak ko. Plan-planwan mi kinitatang mo ti mangsarong karken ka ijay ayan da Lester. sana nanang. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay ang nagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nanang, Iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Jakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, Jak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito'y aklangan balay aging gangagpas ngayak. Noomay ni Lester. Agyaman ngam na saan. Okay lang. anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay. Agin ina na. Ay, Maasya nakunay iti anak ta. Putno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kankwana. nasaya at laing ngayon ta nagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga rod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol da ita. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Jak mo no anya ti aramidak nanang. Mariribukan ako na. Megan anak ko. Apay akas to eh.
Apay akas to'y matan ti mapaspasama kanya. Hala, husto na nako. Di ka unay agpanunod. Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Nan, aduman dagiti sana nasaya at amapaspasama kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay akas to'y ti isubad na nanang. Diyak amo no apay akas to'y ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan di Balayda. Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Kinapudno na. Nakaragragsak kami. Nasaya at lukasta. No isula ko mga minan ti pangibukbuka ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag paylaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Sana ni Megan ti babae aparakan ka anak ko. Saan mo a-deserve ti mga asawa iti single mom akas kan kuana. Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaag? Nasaya at no kasta, mami. Sipod pa jak kayat dayjay amegan apara iti kabsat ko. Anya, Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana. Ngam dayjay amegan. huwad, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinday ti biyag. Kan single, kumpara kin ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa'y ti panagbiag da. Isu ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano isu ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw langan ti urayan agpas ngay kanan ako. Gumaging kayta, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay nanang? Ha? Kinapudnog na. Nakitak idirabi iti postay di babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon ngawan ni Lester di Balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idin tatasyak. Adak di tingagurukuray iti aldaw di panagpasngay ko. Megan, anak ko, patib karam ko ba ti pakinakabaw? Nanang, amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, kitagyaman ako na iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na ikaputa oray kasta iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo alagi-lagipan. Ay na, nagwapo mo tanda ito yung apo ko. Apo ko tako nama, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng.
Tapno agi sumamit ti anak ta. Da kayo ang talaga, tatang. Bala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makarwar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, manong Lester. Kwa? Itulod ko ijayan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ije balayda. Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y lang ti pagsaritaan ta. Di ka madanagan. Amukon ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapablik ti post na. Di yung manla pinanunot ti kasasaan ko. Megan, Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungan. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim. Diyak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan dayto anak ko abunso. Iso anak kasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasdi nga awana. Nasaya ata no kasta? Kat, kumusta mo tanday di Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti daydi avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang mukiti kakasta at tao. No kayak mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Ha? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak ana imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano agabrodak mat. Ha? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabailam. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Nupanag ko nam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, adamot den pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan ko nang bakit? Wan lakay. Day tamat ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sally agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay. Wan ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabailan na. Sa bagay, Iso anak ko na nga agresign nun iti trabaho na.
Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Megan anak ko, agan andat kay J. Manila Wala nang, di kay madanagan. Kan adamot day ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadanon akon ijay. Manungal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga rod anak ko, agan anad ka. Wala nang, kastamad kada kayo dito Dagiti ubing, diyo kumabaybayan ida. Ay, nagbayag magtan amapon no day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Igwa. Kastoy. Nasaya at madlagta. Si Kangay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamad, kaasi ti Apo. Nasayaat kan nasalun at kami lagtan. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa di na ti papanam. Kwa? Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Wan, Megan. Congrats, Lester. May sangkan nga ama. Kat sabay la ko man, taag pa ka ama ka iti putot mo. Wan gayam, sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa ludsodam. Ato yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam ko maday to Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng nangarot ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na, di na ninamnama nga agsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wan gayam, sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay sa ludsodam. O adoy, sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim, awatam ko maday to Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaom latan.
Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamo akong agap-apply gayam nga agabroad. Anya? Wan mami, isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno da busbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Diya ko manugot amapan ka ita. Sa rungkaram to Jubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yung kinimanang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali a lalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalak laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay mo ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipot idirimwar da iti hospital a nagdiretso na ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen a nagginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iti silenda. Nakarugrugit. Di naman lamadalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay a babae. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay a babae. Unay ti silenda la ko mati madalusan na. Ngamsaan mat. Impagarog kumatlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam. Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga ure masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalengke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagi tubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Una nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palengkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan iti kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papalan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang ti mabati dito'y. Sa bagay mat kiti ah. Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan da ito imat ko. Awan mo ti makita akong boy. Ito gaw ko pa ilaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, Mami ba din? Adumat agiti pinalengke ma. Oan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apay akas lamay sa kilo lang akar ni dayta imot yo. Uwan, may sakilo laang. Aguri ka. Anya di ibagbaga mapaskan na maangay iti balayo. Ay, ko, Mami. Agluto akla ang mat-itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Nawan nakit di aramidan nyo. O may kayo ah. Welcome kayo latta iti balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yo. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami.
Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Iawanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaawat kit din? Nga awat dinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Di kayat nagayam. Ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat. Gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Tiyawanan ba ina babae? Agdaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hay! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Tiyawanan ba ina babae? No kastamat lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapon kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaykit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu ka ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi nga min iti adim anasaysaya ti ugali da di Valen ngam ni Megan. Ngam san matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kasta timbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di mapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanang ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Magwa, idi day jay anak ko. Amom, kalata nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay anapanag ti kinasingpet ni Megan. Mami, Ngamin, do sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amuna ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid da. Nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Ha? Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito hin Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Ha? Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matlaang ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. Anya? Ngam agyaman nak iti dayta, Lester. Anyaman dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko abigsak. Megan. Iso ase ka, ipamaysam kuman ti atensyon mo iti pamilyam. Oh, apayakas na tilangam anagawid anak ko. Eko mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at tamat mami. Uray nga ro ti putot ko. Jak nakapakada iti husto.
Sa nabali, tadalat tamo ti Jay. Mabalin mo na tama pansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, gauray mangag na. Isunto matlaang anagalas ti ugali na. Oh, apay akas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak namin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isublit na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawiyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagayem. Una nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati ka na yun kung ay bagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rodan, anak ko. Agurpura ya, hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwana denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Nama, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Nama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudain. Agurura ya ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya. Di yu baybay andag iti uping. Ay na, mailiwang unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwang unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Un nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga agtrabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. O sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto akiti gayem mo. Ha? Isu na lang ta mabayi na ka mangipod no kan kuana. Ay na, no ada panggap mo nga daton iti gayam ko. Pangaasim, tatinapud no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amom matan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalag ko kan ka? Di agpudno ka kan kwa na?
Tapno maamwam no anya ti sungbat na ken ka. Narigat met no siyak agayem na ti mangibagaken ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumor tumatlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talaga nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano na paliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally, Kat sigun matlaan kadagiti amo tayo, nasimpat ni Andrew. Kan awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinagkita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa? No anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang ti bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti palang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Irespetok day tapangadang mo. Kat sapay la kuma, tadi nakliklikan. Gapoy ti impudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan matabasol ti naramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at nga rod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramidin na lang tikas iti naramid dagiti awanan pain nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gapota na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rod takas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari para kan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan iti namnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Iso na laeng, tada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayam mo, Sally. Diyak matapuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idatdaton ko. Sir Andrew, Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Nga mas dawak iti bagik. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jak ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak dagdanag. Ngamin, mabutang akon ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noon yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat ti kari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak.
babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak, takamaudyanan na. Inaklunak mo't laengan. Awan anyaman na. Kat sapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong din, ha? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw dametten ken ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, di off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko man. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung ti agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo, friend. Umay kalata. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laeng. Ay na, nagmayat matenti agpasyar iti dayti aparke. Maliw-liwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ayatem. Si kakit di man, adday ta ka man ako na ako. Pudno matibagbagak Megan, aging ka kadita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kasi ti kanayon ko nga ibagakin ka. Awan ti plano ka mang lukokin ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kanayan. Saan anala ka para kanya ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan, kasla sugal para kanya. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wano siyak ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asana na sayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat kan ka. Katsyak dayta. Diyak kaya tiyak kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan day to'y, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko ken ka. Awan anyaman na, Andrew. Katagyaman akmat itinapod no apanagayat mo kanya. Awan ang yaman na. Wala niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalay sata. Ay kamaudyanan na. Nakaawid kayon anak ko. Baro. Wala na. Wala nang. Dagiti uping. Wala ngagpaiso. Apay ngawan da. Ay inton malumpay laeng ti kaadada. Tadada pay laeng ijay pagadalan da. Kaslagayam. Kailiw kumatandagiti anak ko, nanang. Kasta damatken ka anak ko. Kanayon dadamagan no kano kayo nga agawin. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Kaya't yu asawan.
Agkalay sa kayon. Wala na. Dahil ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyen tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wala nang impagarup kong awanan ti mga klon kan mga ayat kanya. Ngam adalat tagayam tinamnama. Pudno day tanak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada. Emily Calika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Rebutazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.